Dobra ljudi, ja sam Vekša, a vi gledate novi klip na mom kanalu. Znači, izvinite što juče nije bio klipa, stvarno nisam mogao da snimim, ne da nisam mogao, nego uopšte mi se nije snimalo i nisam imao vremena kada, zato što su mi svi bili u kući, ja nisam imao vremena kada, ali da. Znači, zalazim opet Budore na 10, žao mi je, znači ne znam drugo što da snimam, da li snimam neki challenge, pišite mi u komentarima da li želite neki challenge, na primjer. Možemo u ovoj epizodu stvari da radimo challenge. Ako izgubim, kupujem sve iz shopa. Odigrat ću 2 partije, ali za početak nemamo ništa ovdje da otvorimo, ovdje imamo 3 epic kartice, to je giant, fali mi toliko malo mi fali za Hoga level 5, ali ne znam što da skupljam, idemo na silver chest. Plačit ću malo zvuk. Tako, idemo. 1 Tesla i 6 Canona. Znači, ako izgubim jedan battle od ova 2 koje ću da odigram, ja ću da kupim sve iz shopa. I da, sljedeća epizoda, to je epizoda koja sutra izlazi, neće biti Budore na 10, nego će biti, ne znam da li vam otkrijem, u stvari otkriću vam. Znači, bit će otvaranje Super Magical Chesta na mom najjačem akauntu. Znači, neću da dogovočimo tamo, idemo mi u prvi battle, odmah. Sam kliknuo? Jesam. Osmi level, pa ja ću morati izgleda sve iz shopa da kupim. Ali daju mi se te pare, nikako mi se ne daju. Ja sam ih bacio probsk, svaka mi dala. Okej, bar će moji kraljevi koji se zovu. Bacit ću ovako, idem na sigurno. Ne želim da bacim na minijone, pa ovaj da mi stigne do kule. Ovdje je on žešće failovao. Možda čak i pobedim ovog lika, vidim quick je noob u stvari. Razvojit ćemo minijone. Inače, ništa, šalim se. Evo ga Wizard, level 5, koji će biti ekstremno dobar fireball. Bam! To. Znači, otišao ispred paket, pa ništa slađe u životu niste mogli da vidite. Ne njega. Mi ćemo baciti goblina. I bacimo jednog Hog Ridera. Bez ikakve podrške. Ja sad istrošio eliksira. Ja mislim da nemam čak skarmi. Da on čak i nema skarmi. Tako da imam velike vjerovatnosti da pobedim ovog lika. Znači jedan višnji, nemojte da mi zamerite. Opa. Prva pametna stvar od ovog lika za danas. I printa ima. Ja se ne verujem, brate, ovaj lik ima sve. Skeletončić se stići do kule i mora čak uzmu kulu. Da, ovdje neće skeletončić uzeti kulu, ali ovdje bacam jedan lagan fireball. Ako mi bacim sada nešto ispred, bacit ću Inferno Tower. Sada malo prebrzo pričam. Ovdje bacamo ovako, razvojit ćemo gobline. Ovdje ćemo staviti Inferno Tower. Idemo na drugu stranu. Sa fucking Hog Riderom. Sada mačko, zajebao sam te mačko moja. Ovdje ću morati da bacim skarmi. Za balon ću ovako. I ovako. Brzo. Neće vada balon da mi uzmi kulu. Dobro, hvala Bogu. On ljudi moji ima poison. Ja ne znam što da radim protiv poisona. Mislim da je ovo moj win. Ovdje ću baciti strele, nadam se strele skidaju. To. Moja win, ja mislim. Win, to je to, 12 healthy ljudi, idemo, ne kupujem ja sada sve iz shopa. Če je bio dosta napad battle. Golden chest. Ekstra. Znači, to će biti otvoren Super Magical Chest, to očekujte. Znači,
Ne znam kad mi je prvi par na level 5, ali ne veze. Ekstra su mi se sada leveli kartice. Samo što nijem Rage i Govni Barel. Ne veze, mi idemo u zadnji battle za danas. Ovo nije epizoda Pudorana 10, nego epizoda challenge kupiti sve iz shopa. I konačno nije Pudorana 10. Ovo će baciti vizor, da očisti govna sa puta. Joj, gledajte sad ovaj fireball. Pogledaj, BOOM! BOOM! Ljudi, šta sam mu napravio s ovim fireballom? Decu sam mu napravio. Znači, decu sam ti napravio. Ovo će, ja mislim, naravno da neće. Ovo će baciti minione. I čekam Hoga. Bacamo ga odmah sad. Joj, nemoj mi samo to davati. Nervira me. Ovo su izgubim, mogu da se kladim. Znači, čim lik ima ovo govno, su izgubim. Možda sad i sekund s fireballa. Ću baciti vizor, malo to da čisti. I evo ga, fireball nam je odmah došao. Moram da ubijem govno ovo. Ovako. I da li se izazi go... Koliko je falilo, ljudi. Čekam ovdje sve da se lope. Pa, brate. Ovdje nije dobro, nije dobro. Ne. Kako se odlokovao ovaj govnar. Ovdje, uništavamo njegov puš. Kako? Lagano. Ma gdje je lagano? Joho. Ma dakle njemu eliksira, ja ne razumem. To me nervira koliko je. Dakle njima je toliko eliksira. Znači sad mi padne sve ulici. Nemoj mi samo ovo govno. Znači vidite šta mi je lik napravio. Znači mi da ćemo kupiti sve iz shopa, nažalost. No ovdje nema ništa, ljudi, nema leba. Nema leba, ljudi. Izgubio sam challenge, ja ne verujem. Ja ne verujem, ljudi moji. Mi izgleda nikad nećemo da uđemo u arenu 6. Prvo ću ovo najskupe stvari da ih ne gledam. Pare. Koliko mi je stalo? Koliko mi ljudi je stalo? 6. Ovo mi se sviđa. I dalje. Da bi bilo to ljudi za ovaj epizod. Ja se nadam da ste uživali. Sa vama je bio vaš čovjek Vekiša. A vi ste gledali još jednu epizodu na ovom kanalu. A mi se vidimo do sljedeće. A do tada veliki pozdrav.